mwaramutse gute inshuti bakunzi ba Ibendera TV aho muherereye hose, reka nongere mbasuzike nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki 10 ukuboza muri uyu mwaka wa 2025. Reka mbabwire ko kugeza ubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe 23 bibaraye binjiye mu mujyi wa Uvira indani. Ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira wabaye tombe, ndaza kukubwira operasiyo abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze igatuma bigarurira uyu mujyi wa Uvira aho abaturutse ibice bamanutsemo. Ndaza kubikuvira muzingo, ndaza kandi kukubwira uko abaturage abaherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira bakiriye aba barwanyi b'intare za Sarambwe muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi byose ndaza kubikuvira muzingo. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko mwenyewe Koroneye Nangani umuhuza bikorwa Alliance Fleuve Congo 23 amaze gusobanura ibijyanye n'ifatwa rya Uvira, ariko anatangaza imperuka kuri Bwana Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uraza gusobanukirwa neza uyu mugabo ibintu amaze gutangaza kuri uyu Tshisekedi Tshilombo. Ni ibintu bikomeye cyane, ibi byose uraza kubyumvira hano ku Ibendera TV. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira yuko ubu tuvugana Aminembwe abanyamurenge, ndakubwira uko bakiriye ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira. Abanyamurenge barimo barabyinira mu bicu, barimo barabyinira ku rukoma. Ndaza kukujyana ahangaha nkubwire uko ibintu byifashe. Ndaza kandi kukubwira yuko kugeza ubu ngubu abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kugira icyo bizeza abanyekongo gikomeye cyane. Uraza gusobanukirwa ibi byose ni mu makuru hano ku Ibendera TV. Ndakubwira yuko uyu munsi ni ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025. ni umunsi mushya, ni umunsi kandi utazigera kugaruka ukundi. Niyo mpamvu nkubwira ko uraza kugenda wumva ibintu utigeze wongera kumva ukundi, kandi ndakubwira ibintu bikomeye cyane kuri uyu munsi. Mwese rero muherereye mbahaye ikaze ni ku Ibendera TV. Mwebwe mumeze mute? Munyandikire mumbwire uko mumeze, munyandikire mumbwire uko mwakiriye ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ndakubwira ko kugeza ubu tuvugana aba asirikare b'u Burundi na FARDC baracyarimo kurwanira mu mazi, barimo kwambuka berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ko situation yazamutse ku rwego rwo hejuru. Ni munyemerere ibintu tubigenze gutya nk'ibisanzwe, mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ndakubwira yuko ahagana ku isaha 3:12 za nijoro nibwo abarwanyi b'intare za Sarambwe tayari bari binjiye muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma abarwanyi b'intare za Sarambwe mukanye ndakubwira uduce binjiriyemo, ariko bakigera muri uyu mujyi wa Uvira reka nkumvishe uko ibintu byari byifashe ubwo binjiraga, dore yuko ubundi binjiye nka Yezu i Yerusalemu, bakirwa neza cyane bikomeye ku rwego rwo hejuru. Nizere ko rwose uri hafi kugira ngo udacikanwa.
Yes, abaturage rero bagira bati karibu sana, babahaye ikaze risesuye nuko barwanya ibintu za Sarambwe binjiye muri uyu mujyi wa Uvira. Ndakubwira yuko ari ku mugoroba watambutse rwose abagenda abakimbagira abinjira neza cyane. Hanyuma areka nkumvishe n'aba bantu bari batangiye gutanga ubutumwa, birumvikana bamwe nabo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga bati turishimye, batangaza nabo bagira ahirengeye batangira akuripura. Tunawainforme ki M23 inalala Uvira leo. Balikuwa na rezo ya kusema semaine prochaine ni saa longo special. Ni kweli M23 nalala saa hii kabisa, na wangependa maliza wasoda yote ya FARDC wenyewe wako wanakimbia, wangewamaliza na familia yao yote. Menaona bana waacha baivakiwe kwanza wote. Saa hii hivi kabisa M23 anajistale kabisa officiellement. Utaona mitingi asubuhi kesho ya mkuu wa Wilingoma. Ni hatari. FARDC ya kipolo hii. Sasa watu wanasema oh mpendake Kongo. Vraiment. Yes, abo nabishimiye rero ko umujyi wa Uvira, birumvikana abatuye mu bice bitandukanye cyane cyane abari muri uyu mujyi wa Uvira baherereye za Minembwe batangiye guhererekanya ubutumwa butandukanye bagenda abenforma ko uyu mujyi wa Uvira. Uyu rero aragira ati turabatangariza ko uyu mujyi wa Uvira wamaze gufatwa ubwo weekend itaha n'umuganda Sarongo. Avuga ati byanze bikunze abasirikare bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo guhunga, barimo kugenda abahunga. Uyu anatangaza ati mu gitondo hitezwe inama ya Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare ku ruhande rwarwanya ibintare za Sarambwe. Uyu nguyu nawe reka wumve ibyo atangaza. Bene wacu umuntu wese ntari afisa agacupa nagafungure akagotomere agasogongere agasogangire. Ubu tuvugana ni nguri tarakoze ikirenge hasi, sigihuha nabi wantera genda umuntu akuze. Uvira rafashwe ubu nyene yose birarangiye, ndabarahiye mama yangu tayari. Aragira ati tayari, ntago ari igihuha, nkubwira yuko natwe hano abaye ari igihuha ntago twabibatangariza, ntago tujya dutangaza ibihuha hano. Hanyuma rero aravuga ati tayari ubu tuvugana ufite agacupa nagafate, umeze gute niyishime. Ati ubu tuvugana umujyi wa Uvira wabaye etombe, nuko ibintu byifashe. Ubu tuvugana umujyi wamaze kwinjirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. N'ingabo z'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ubu tuvugana ku mugoroba watambutse bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Alliance Fleuve Congo 23 yinjiye muri uyu mujyi wa Uvira munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo, n'inyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce twose tuwukikije. Ubuyobozi bw'uyu mutwe mu kiganiro bwahaye itangazamakuru kuri uyu wa kabiri bwari bwateguje ko umujyi wa Uvira ugomba gufatwa mu rwego rwo gushyira iherezo ku bitero ingabo za leta ya Kinshasa zimaze igihe zigaba ku baturage. Abarwanyi b'umutwe wa 23 binjiye muri uyu mujyi wa Uvira mu gihe abasirikare benshi ba leta ya Kongo abari muri uyu mujyi abarimo kuvamo bahungira mu mujyi wa Kareme bakoresheje ubwato. Nyemerera ibingibi nabyo mbikubwire. Ikintu kijya kimbabaza nuko muba mutabasha kureba byibuze video, ariko birumvikana niba uri kumwe natwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, ibi byo rwose no rucabana. Video ubugomba kuzikurikira, amashusho ubugomba kuyakurikira. Ubwo ni butari wajya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV rero waracikanwe. Nimero n'akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 8 kabiri ukatwandikira
kutwandikira kuri WhatsApp ubundi tugahita tukwinjiza mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bahungaga ngibi nabyo byiyumvira hano ku Ibendera TV. Bonjour Lisusu Baiki, vraiment ana uvira makambo za kobeba botalaka video na otinde la bino biso Baiki nyonso toza deja awa toza na frontiere ya Burundi, toza na frontiere ya Burundi tozokende vers Burundi lenye naoki bayebisi ba militaire nyonso bazonga bakende na poro Kalundu biso ba policier toya na frontière ipare ke tozo katisa nde station ezali siko bomona ka video ana bomona ka Baiki nde batandami o nyonso zomona Baiki alors tozo aragira ati abapolisi n'abasirikare bose ubu buzuye ku mupaka barimo guhunga barimo kwerekeza mu bice bitandukanye aberekeza mu Burundi aberekeza Karemi n'ahandi ati ibintu byakomeye kugeza ubu ngubu tuvugana ndakubwira yuko kugeza ubu ngubu rero abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira Lieutenant Colonel Wiringoma kigera muri uyu mujyi wa Uvira reka nkubwire inkwereke cyangwa se nkumvishe ibyo amaze gutangaza. Regardez, c'est bien écrit la République du Burundi ici dans l'air tenue. La situation sécuritaire à l'est aragira ati abasirikare bo ku gihugu cy'u Burundi ni murebe bataye ibyabo byose ati kugeza ubu ngubu imyenda bayisize ibyangombwa byabo babisize hano ndakubwira yuko ibintu byamaze kugera ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu tuvugana umujyi wa Uvira wamaze kuba tombe wabaye tombe mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa 23. Hanyuma rero Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo ari nabo abamaze kwigarurira uyu mujyi wa Uvira yongeye gutangaza ajya hirengereye aratangaza akaba amaze gutangaza imperuka kuri Kisekedi. Bwana Colonel Nanga makuru yaturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza ko ingabo z'abarwanyi b'intare za Sarambwe akuriye zamaze kwigarurira uyu mujyi wa Uvira umwe mu mijyi ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mugoroba kuri wa kabiri ibinyamakuru bitandukanye n'abaturage bo muri Uvira bakomeje gutangaza ko igisirikare cya FARDC n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo bataye ibirindiro byabo mu bice bitandukanye muri uyu mujyi wa Uvira ubundi bakerekeza mu bice bitandukanye bahunga kibuno mamaguru. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko leta irimo gukurikiranira hafi ibiri kubera ku murongo wa Kamanyora Uvira haherutse kumvikana ibisasu bivugwa ko byaturutse mu bihugu by'abaturanyi. Muyaya yavuze ko habaye inama yowe na Minisitiri w'Intebe iganira ku bibazo bikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba. Anashimangira ko abasaba raporo z'amashyirahamwe mpuzamahanga nka CICR kugira ngo basobanukirwe neza ingaruka z'ibyo birimo kuba. Yongeye gushinja u Rwanda gushaka gushoza intambara mu karere ashimangira ko ibitero bikomeje kugera no ku butaka bw'u Burundi ibyo avuga ko ngo abagiye kugeza ku bagerageza guhuza impande zihanganye. Gusa yihanangirije abaturage n'itangazamakuru kudafata uburemere ibi ihuha bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ku rugamba ibintu bishobora guhinduka buri saha. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yahakanye ibyo Muyaya yavuze abitangaza nk'ibinyoma abirambiranye.
Corneille Nangaa umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo we yemeje ko ingabo zabo no kuvuga ingabo za Alliance Fleuve Congo mama 23 na twirwaneho ngo zimaze kwinjira Uvira mu masaha y'ijoro. Avuga ko ababikoze hagamijwe gushyiraho umutekano uhamye nyuma yuko abaturage bamuhamagaye bamutabaza. Nangaa yavuze ko ingabo za FARDC zahungiye mu bice bitandukanye, Wazalendo ngo abasigaye barwanira inyungu zabo bwite. Yemeza ko abaturage babakiriye batabarwanya. Uyu yongeye kwemeza yuko byanze bikunze Tshisekedi agomba kuvaho cyangwa se agahunga. Atangaza yuko ubutegetsi bwe bugomba kuvaho byanze bikunze kubera ko ngo n'ubutegetsi budakorera abaturage. Yongeye kandi guhakana ko u Rwanda aruha ubufasha ubwo ari bwo bwose Alliance Fleuve Congo mama 23. Anavuga ko nta mpamvu nimwe bafite yo gushyamirana ano Rwanda. Yasabye leta y'u Burundi gucyura ingabo zabo ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko Alliance Fleuve Congo mama 23 idashaka guhindura Uvira cyangwa Kivu y'Amajyepfo urundi rugamba ruvamo ibindi bihugu. Ibyatangajwe n'uyu mutwe bigaragaza ko Uvira ibaye umujyi wa gatatu ukomeye ufashwe na Alliance Fleuve Congo nyuma ya Goma, Bukavu. Bakaba bafashe iyi mijyi mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Uvira nayo bakaba bayifashe ahagana mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Abaturage bo mu Minembwe bite ubu bakiriye gute ibijyanye n'ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira? Abaturage b'abanyamurenge abatuye mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bakaba batangaje ko bishimiye cyane ifatwa y'umujyi wa Uvira wamaze gufatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bafatanyije na twirwanaho. Bakavuga ko babibona nk'insinzi ibakumuriza ndetse ikaba ishobora gusubiza ubuzima busanzwe mu gace bamazemo amezi menshi mwibura y'ibikoresho by'ibanze n'ibura umutekano urambye. Reka rero noneho nkwereke cyangwa se ngukorere igishushanyo mbonera cy'uburyo abarwanyi b'intare za Sarambwe binjiye muri uyu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye Isange, abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanutse aha muri bice bya Kitija na Runingo. Ku mugoroba twabwiraga yuko Kiriba nayo yamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira Kiriba rero tayari bahise bamanuka. Ku mugoroba nakubwiraga yuko byanze bikunze uyu mujyi wa Uvira usigaje ibirometero 15 na 20. Bakaba rero bahise bamanuka bitura ahangaha hitwa Jordania Camp, ni hafi ya Kawezi. Tayari batangira kwinjira muri Kavivira. Ku mugoroba bari barimo bohereza amasasu aremereye. Aya masasu yanyuranyuranaga hejuru y'inzu ziremereye, no kuvuga hejuru y'amataje. Urusasu rwari rurimo kugenda rucicikana. Ahangaha rero niho aba barwanyi b'intare za Sarambwe baje kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana bakaba bamaze kuwinjiramo. Uru rusasu rwacicikanaga hejuru y'imiturirwa muri uyu mujyi wa Uvira niyo yaje rero gutuma abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, FARDC, FDNB na Wazalendo kibunamo amaguru birukanka abayabangira ingata. Biza kurangira rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye uyu mujyi wa Uvira muri operasiyo ikomeye cyane yakozwe abo masaha y'ijoro. Nakubwiye ko ku isaha 3:12 z'ijoro aribwo tayari abarwanyi b'intare za Sarambwe bari binjiye muri uyu mujyi wa Uvira. None ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, niki bizeje abaturage bakigera
kubera muri uyu mujyi wa Uvira. Mu itangazo abasohoye abarwanyi b'intare za Sarambwe batangaje ko bizeza abaturage gusana igihugu ndetse no kugarura ubutware bwa leta muri Kongo yose. Muri iri tangazo Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ko ibikorwa by'ubwicanyi no kwigomeka birimo kubera Kwango bikozwe n'agatsiko ka Mobondo, ubujura bukabije n'umutekano muke muri Kinshasa ndetse n'akajagari muri Haut-Katanga, byose bigaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa butagifite ijambo mu gihugu. Ibi kandi ngo bikagaragaza ko bagomba gutanga igisubizo kirambye kuri ibi bibazo. Alliance Fleuve Congo 23 ishimangira ko ibi ari ivangura rikorerwa abaturage, bakavuga ko n'ubundi bagomba kubihagarika byihuse cyane. Alliance Fleuve Congo 23 iratangaza ko icyemezo cyayo kivuga ko guhera ubungubu igomba kugarura ubutegetsi nyabwo kuri buri gace muri Kongo, igasubiza leta icyubahiro cyayo, igahagarika kajagari n'itotezwa y'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose. Iri tangazo rije mu gihe mirwano ikomeje gukara mu bice bitandukanye. Iri tangazo kandi rikaba rije mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shuti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere mbabwire yuko uku ari uko byifashe nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Harakurikiraho iki? Ibi byose ntuze gucikanwa n'amakuru hano ku Ibendera TV akanuko, kandi turaza kugaruka n'ubundi muri updates ziraba zigezweho ku mugoroba. Mwese rero mukomeze kugira ubuzima bwiza kandi mugire amahoro n'amahirwe. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.